Hello guys, yung shoutout nga pala sa inyo lahat. Ako po si Mads TV Vlog. Ngayon pumunta kami sa Plaza ng Bayambang at may nakita akong tatlong bata na magaling maglato-lato. Yan, let's go. Harap na. Ako po si Sankian si Soriano. Ako po si Living Ako si Calvin J. Santano. Grabe sila maglato-lato. Oh. Grabe sa mga sayo pa guys. Tignan nyo. Lato-lato challenge guys. Yung manalo sa tatlo. Yan. Kung gusto nyo labanan dito lang sa Bayambang. Sa plaza lang nyo makikita itong tatlong bata. Pa. Grabe naman kasi binabilisan naman laki. Yan guys, nasa 30 minutes na namatay isa. Dalawa na lang natitira guys, dalawa na lang. Uy, naglalaban ng harapan guys. Panis. Grabe naman, malapit na mag 1 minuto. Ayun guys, tingnan nyo sila mga kalodi bells, tingnan mo. Ayan. Ala, hindi ko yun. Grabe, basag na yun, pero okay lang yun. Yan guys, malapit na sila mag 1 minute. Abuti ba na 2 minutes yan guys? Kaya? Yeah, kaya yan. Grabe naman itong magalato-lato guys. Dito sa Bayambang ng Plaza. Tingnan mo, nasa 1 minuto, 13 minutes. Grabe. Grabe naman yun. Oh. Oy, mag-game over pa. Matira matibay. Oy, ito na matibay. Si Idol. Idol. Ayan guys. Okay guys. Grabe sa lato-lato sa Bayambang. Grabe mga kabataan dito. Ayan na. Ayan, ito tumatagal. Teka lang. Ito yung tumatagal guys. Ito yung matira-matibay. Kaya niya 2 minuto. Sa minuto't kalate. Grabe. Magdadalang minuto na. Ayan guys. Magdadalang minuto na. Ayan, malapit na. 2 minuto. Kaya-kaya na to. Boy, no. Sana all ako. 1 minute. Diba? Okay, pabuti mo 2 minuto. Sige pa. 57, 58, 59, 60. Yun, 2 minuto na guys. Nakain-kanya. Ay, lumagpas pa. Grabe naman. Akin 2 pa lang eh. Yun. Isa pa lang. 1 minuto lang. Grabe. Abuti mo ba na kalati yan? Grabe naman kamay mo guys. Ayan, titrend ka na. Yan. Yan guys, lato-lato sa Bayambang. Itong bata. Yan. Grabe kamay mo guys. Dapat. Ayan, nasa 2 minuto't kalati na. Grabe. Ito, panoorin nyo itong batang to. Grabe guys, tignan nyo lato-lato na ginahan to. Grabe, magka 3 minuto na. Grabe. Grabe naman itong batang to. Ayan, sa panoorin mo. Diba? Ipaputi nyo dapat lang ano 5 minutes na wala pa nakakain. Yun. Ang kanyang lato-lato.